Bapinyo ia ki kubor baman lagas ni warklet ban subscribe ya kanai ka channel kana kicha. Kada upay ba utrang ya kecikla hagane election arjar arulai. Hapdeng ka artarek haden melayo ega result. Nyui sendat ya ka kubor ke baskusi kumbangin yambril lalong tek kumban yambril kumbay yambril hayeng yambril ye kthanga bansiam ban yui bakini ke arut ke MLA ke berang susajit thap shen kata uba Methodist dekar ban uba sakler warjri klan dabadela kejuban kabagila klai dang hakini ki tayo ki baladap kila kala la kejong jutang da ka balai penyaso no sya kata ka parti ke bangi bro gom ki pai ba jo ke pri neutrap ngila sat ngila bitar ngatra le plan jogi ki pai ba amdam show masuk tenari ke PPP denate ke PPP ke ka sarkar ke ba pai ba baru khat kwa bo show bani manwan sanchar dan borse cepat ha ke pri neutrap ke jogi ka BJP ke pri ki ba kisan ya kita gubernur raja ka hapo Lok Sabha hapo Raja Sabha ya ke uniform civil code kabalong ka dak ujima ya ke cela ke jungi ka MPP ka bamsat ka to pautli ki sinam sam slam ka labat yang lakam senjar ka ke bamsat ke bampong ke pengyui ka no ke cik sansat ki duk ki rangli nak ta gadau kom ki dalap sang bhalang ngido thiang ngido adam ban yui ya ke ne ki cik syak kalah hala ke jom ki parari Laradong Kibril Kibanabar Nyimda Sioltan Hari Abadong di Kibril Lajong Kano Kadong yang kisik Siolam Kejongnya Ngisok Sang Sisa Banyui Bajuni Ki Arwat Kiba Perta Ejat Benuyo Hak to keporkan Bas Election Kiba Angru Ba Nila Penliam Ki High Level Jong ke NPP Hari Mentai Ladi Kibut Panlai Penyesnok Tibu Tengah High Level Namar Kacing Kuar Haspa Kajong Ki Ya Penanjur Kini Ki Arwat Ini perkalan Hakini Kapor Laisin Laiwat Yang way MLA Larang orang Metodius yang down Metodius 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 Sekalian Warji Sekalian Warji Sekalian Warji Sekalian Warji Kubai Simon Ki Parari Hakini Kapor Ki Bon Ki Nokran Hadir Sama Syikan Tatang Ki Abantai Andai Ukara Sama Umpa Rupi Tegakir Laraya Operasi Ke Parti Kami Kini Di Jongkora Sama Kili Insol Kaba Kini Ki Arbut Beta Kibut Banlai Badiasok An Pemkira Raja Long Jong Presiden Nila apa maksudnya Akum Kini Laksana Ngakwa Menai Jumat Yang Kini Ki Arbut Bagi Ke Parti Nama Nama Kijab Ke Parti SSDP Shua Bagi kerjaan yang ke NPP kira kaman yo ya ke city la ke konsan na ke parti lara kini ke konsan ke parti kembali lagi ke parti SSDP galadap padwen ya ke city berkerjaan ke NPP lara kini ke kerjaan jubor ngiran kaman pagi bagi resign dan nanti kita resign supaya bagi saja bagi waipa nama kami ke anti defection law kada baterai kami kini ke anggota Shua bakin fami ke sarkar Kidai bang risan shua Bang lada kila risan Ngilpul ya kondang Kata kena kisilawa Nagalang copan pak Shua bakin pengkop Ngakuan kerpa lebih keparani Nilai syami karai Benar-benar setiap hantar mulai politik ini Panagalang Zongi kisah mahalang Di penama hakili kekenuhun Yang persangka bala Lada lang kebala Bagi nilai sempana Yang terkiru Nilai sombet Himan jornya Nilaisan harga hayu Mama Kedas Hayu Masiklar Wazri Kino kerjaan Jumlah Saklar Dan berfalesan Manapok Masyurut Kira Banglat Berpesufu Yang bahagian Kecokti Lara Kipsufu Imat Kalai Kepali Jungi Kisang Malang Ban-ban Pengira Kebuat Udang mentah-mentah udang-udang Bakini Kisang Malang Di berpersiap Di upada Kini Political Party Jodoh ni selalu keban bawa person perlu ini kita di non kerjaan lagi kita di political party lari kita menginai political party lari di political wing hak per election yang lebih syakmat pan pendram yang pergi ke Pak Preston sebab
Are hadu mata Yusoshan bagi palba kidang dan hasba jadi iksan barang kadai ketik sisa. Isang barang bukan yang panggil. Kulai subon ngara petrol gitu kaya. Ano ka state chapter, ang forma ka ng sangya kaya yang pamigaya. Ijay kung din ang parinong gano'n and remember mo na ipanyo. Yang kata, ngimbe kung doon sa kini prasot ko. Nakata ka daw, ang nagapon ka paminta, nakayang John Kakinhong HYC, ringkam lang kiseng marang, kasorong niyo tagkibagan lang nagapon. Kawalang kasorong mapay ba, iwan man yan magpasaw ko sa tingway pa iway. Ngimkang wan man benchak panrew, ang nag-aay ko pang-ipan pa ang nagapon, pang-igangan, pang-yono, nag-original party, i-party niyo lang ang national regalia, ipan-yono ang nagkagang chief minister ka paminta. Isaw ko na! Namangin katsang tilig isang pinulay mo. Kalay tilig isang pinulay mo. National Party ng mga Kinuhan Congress pagka NPP kina Sinchar yang kecelakaan ni kantang mabagi Paikman yang kejatuh real hanyang tag Nilstrom kamulang ka tribal Henry ka engkay berokar ka mangyayang minta pagtusor ka ng NPP kanto bila Sinchar Ganbor kanto bila Yura yang kahap magiging sisa tuling ipaypan ng sansyong atela Henry kain ka mangikan minta iklenong pagdating kebanggaan ni Kaston Majong. Ilaw kasin, kabagdan nila Kaston Majong. Kating nga kahapan ng problem. Hakalay pa Kaston Majong ipalasin. Kanlang na kabalog ni HSPDP Alward. Ipanhaplang ko bating nga bunda. Ilaw ko bating nga. Kinsang doon siya pagdan ni Kaston Majong. Yang president ng HSPDP kinang pet, kinang India. Mentang nga siya kinang supawasan. O himanta beswa, o bendi ikimanta. Kaya gini, hatang ikong sa ibreo di baong bang ikong gusto na siyang ikawan ng limang bentang ibreo. Handa ka LKA kapang isot mo siya'y kalong pagpapanyat tuli halong kasansar na pagtuloy. Ngitan ka pagpanyat tuli halong kasansar pagtuloy. Ngitan persaya na kasansar pagtuloy. When yan kahaliman kalipin na nagdalami kaya. Handa ka pagtali, bagaway kasol kapangingan niya kasol daw palpa. Bali! Dari di patah bro, bagi saya lom hari kesini hadu kali ini. Kadai gay kau ba, kalau ba ngikam sa pendiet so, hau tahu lo pendiet ko pendiet ini man kesan siam. Hilangnya yang diserahkan kepada nak cinta jumpian. Satu kisah untuk hamil government. Paling seperti upaya hadu ni, paling upaya seperti persejeng, pendiet yang tak hak, yang tak tahu tu kadai nak cinta jumpi. Beras kantor, yang kumau presiden itu, bagi kami, bagi kami Ahmadan, dari Nabi mentah pisang sahabat bukan kumar yang pada. Beras kantor, ini bagi kiransan, bagi percaya kata yang telah timbul terkambing. Kembali ini kita perang berkesawi tadi yang berfat. Kedai bagi kuat yang jingkla, ni kuat yang kata beliau, bahkan yo anak yang kata kahok. Kabagay, long try, man try dong kay beliau. Om so, bagi em halakari kun kay kimeraw. Balay ngayon iti, pilay kakito ng government, lingba jong dongyang, lingba jong smart gitar sebagai team, lingba ukaw, mulai jong naka dipandang jong social welfare, balay yo kan sisa asal, balay ibrni yang pada jong ni, balay ni kisah malang ini jong ni, kadai betang boy kita. Bangilan niya yang disorkarto. Yang kuaso, baka dyan beliau tuli, kung bakang pagsawang niya, hindi, baka sorkar MLA, kabalayalam, daga NDP, ka-NDP, kalay ka political party, kabaong day kang hangyari kasi tuli. Kalay ka political party, kabaluriyan ka niya, kabalok huway gabi yan ni tuli. Tiyang mata, kamyo, pansinsar yang dapat sinab, kamot, kaplating ka, kalaom, so bahkan gili-gili hati-hati celah. Kemudian pada selalu bahkan day bentuk nang dia bentuk gili celah. Mas hak dia kementar ketong ni kalau tempat ba ni jam diang ni jam em hak kata kecil hak kecil nomor 4 yo ban kromlot. Lasai hak lawai kondisi tuli hak lawai kondisi tuli ayun ang mangi di pemerintah ladang yang ni ladang yang dia
na dumta. Amdan ni Aiso kali keserong kali kebedok bakal review jom kali jom kecela kan dumdan so. But haba bila UI yang bersayo ba ya kan cela kan jongi ya kan skim di mana ada warna belamang dan tak perluai pergiau jom kecela UI lapun thai yang sedari nama wala yang itu on kwa ban petrai di skim nama ada petrai di skim lada wat RTI di tiap tiap kinyo hango ni pisah hango ni pisah on hanrai patba ya kan cela UI lapun em dak karam hari ini kita sedang berada Shimon ini di projek kerobohan ini yang kalam sudah nama kalam kedai kalam lada syem on tip dia ayu euro on la bentuk dia nama la ai katang kai manusia dapat kia kalau bagi ini dianggap kita kituan serang aulia liberal mi bagi liberal dilo no yang kedat beliau berdoi ila kelab yang di manifesto kita kelai nak di mana sampai hak tua pon makiyo dilapet lang yang tu lakla ubashu hiang sang kini bau mempendie yang dibaca sanskrit pemerintah yang dibaca dia mentang yakin yang maksud yakin yang harus terkesan bisa kelah dan kita yang diinjau dobi hiang pada ngajak ngan ya daya ngajak beliau ngan ya daya utusan ngan ya daya horong beliau jom ngajak beliau henry tang tak buat lompat dak nyomha kasap-sap kajing peniat deal kajing ya peniaga yang kita dibayar paisa ladak wan yang rangot tepat ba kamdai yang kejingdom kamdai yang kejingsul kamdai henrai yin kawai kesur bagi om yang kita diamut bertinwan thai yang lo syakata kalinti ke badai berkalinti ke bala ben yang kita benbiuji naman hakiki kisan saya merada ni ada ngam sudah sampai kenapa sakini anggot indang dia yang sasan sem dia HKM dia kau pada mau ini mengiki sekarang lo mulai perta mulai rawasu ini nama balai langsung syakon buat atia nanu roh hati lo dia lo om dah lah cuman keren bila ini hari ini sarkar